Mama wakwaba midin ede ajwa setting mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell also for more news. Ebusuafo eye Dormaahene Nana Ajiman Bedu obeye saa no bi akansem a ensese woka because Ghana fu bebre e Nana politics no eye adoso too much obema na Ghana fu branch omwani abre e de wanim ayefem na ensema Ghana fu ken Dormaahene why na dwen so ote o de fufuro kra bebom ene ne branch bi akeka na dwen akere na wo kire se Dormaahene sometimes okasa ti se obi a sebio oye drugs comment in the dasono and abranti no or this our comment and as a reply we Emma Dormaahene a o kire se ne kasa yi na ti se obi a sebio oye drugs na ebusuafo denti e na abranti e kasa yi ye na enim eye Bank of Ghana ensensema e wo Ghana ha no ene NDC fu yo mo da betudwa se Bank of Ghana omo aboka 60 billion Ghana cedis. And then you asem keto akra ni Ghana for when people amayoko no mu achi e na ade ade. Na Bank of Ghana say ka yo mo abonyina no. Omo so omo si dan foforo. Quarters foforo mo akọ na Ghana for say hene ha. NDC fu ne di mu tintiman say e ka mo abonyina mo ntefo. Mo san so be si dan foforo and Ghana for aka Bank of Ghana. Omo si dan ya wi. Na Dormaahene e kire se e dan na Bank of Ghana esi no mo atumi abosa akei na mo ahwe ho asema nka no mo esi dan dia obebubu dan na to egu na branti e kire se na Dormaahene mi bia yo okay na wo si dan we hu afi o mo esi dan ewie na wo kwakobubu no men kasasa ensem we e koso e wo Angel FM okatachi afrifa ne morning show a wo host yenti ese ne nsem no esi ekoe Bank of Ghana pay me the chat for last one. Bank of Ghana pay Dr. Addison. And I know be him say e crofo abo so bua say 60 billion Ghana cedis no. E unkote boy won I don't want to say. And Nana Dormaahene osagefo ose ade yo. Dr. Ajmabadi. Nana Dormaahene. The second. Our year a year High Court judge. High Court judge. That's right. Okay. And now be can say owo tumi a nkadana yasi no obebu ni nyina gu fam. Ai Ohene kasasa. Ohene kasa. Wase so tumi a nka Bank of Ghana dana yasi ne mono no obebu ni nyina gu fam. Esa senye de enye ohene video no. Ami wo video no ho. Eni anet ye ba ko bi koso e wo Ghana ha esese odika asem idika na wane beka maka ye ba regional minister ade share wo ha Ghana Ontario be ya kwa huhiahiem ye kwaji sika IMF $3 billion. Sa $3 billion ya kwaji bre and some of first tranche oba second one cry e compare so be do be ba na mpaebo na ye guzua ye resa ba ne benya na obetumi ade aboye nyina ye hobra ade bi aba Ghana no krenye o ya we ho se Njina Bank of Ghana. Bank of Ghana. Yen say isika krabre nyina no wono hwa so de mai oya be independent. Ade bia ni wo Ghana for abono for kan ho we independent. We independent no ma woni. Me abono for na Ghana for. No ye de mai. Bank of Ghana yate ye baba are de ba aboka 60 billion Ghana cedis. No, you're not in Kobo. Oboka 60 billion. I think I go Yes, you want obebu ni nyina gu fam. Ye be see awie nu obu. Mpempen so Ghana abeduru no. Enye ye priority ni. Na yes ye awie nu oba kobu. Na se ni obu dia no aboyeka. Na no na Dr. Addison so ba say we. Eda no aye ka say na oso de fam na kwan so ansa na osi dan no. Dr. Addison e be ya no. No trem say COVID-19 no ni nyina aka hu bi e na ka Bank of Ghana ya bo no o say e technical issues e nyina aka ho na say dem krofo Kofi Ajay eni ahemfo nkasasa Kofi Ajay comment no ade abane panimu ye nkasasa nkere pani da bi yan kan men kan
Kofi Aje commenti say as for this chief, he seems to me like someone who hey, I'm projecting Kofi Aje Diano. Hey, everybody. Ana kwakunti so. Kwakunti essay NDC for there. Says yes, there be a mumbesi. Kwakunti na kai. Konti. Was it Sana President Kufosi? A presidential palace, a jubilee. Musi yan chuma musi. Kwakunti na si the MBA. Bo NDC a chidomi. Wo de why lucky wa kwata papa ne nsem wo hwe kama. Adenti a meme bra ba behwe manya mfa so bi a free NDC so. Nya obetimi wadamfo ne say wo ne papa ne nkasa omo ne control airport what they saying port honum seaport ho ade ne ba na agya menso watumi aboa me kakra ne yi ka na mame Tracy ankoka en na nage yi ka ho asem no me ko ma bikitua bi tie obi frame me bra frame say was send car free US e dia breme na wona na yere ba be ware August we onye sika me yi ka ne mfa mame na me frɛ wo Tracy ka cho se ka cha papa ne se mesre no obi send car mame na me nyeska embe ye shipment Tracy ka cha me se papa ne se woni ska abra wo onka hwe nkyere mbacho ati ase bibia na Gloria aye ready so person oka no na it was clear momo person mu defend na mu defend agosi menim mama ka ansem kyere mo say internet yi so momo ni message bia o mo ba de na mo beka metimi create thousands of messages here mo ba it is either you mention the name of Kevin Taylor now I write it on the shoulders kakra na man crofwa baba betiu authentic move we are making they will still tell you to bring evidence we are me body nyina echi no they will tell you to bring evidence you see enra the sign akwabi mama be issue me cause so I think 3 days today I ohine David o say Dormaahene we di maame na ye frɛ no hwan no wo na ye minister no wo si we di no obetumi ama evidence and ambusa say wo yere o se mbacha me wo yere mbacha wo na wo yere da o se mbacha me ne me yere da and am say oboa wo na wo yere bia na untumi na wo yere na say wo na wo yere da mpa ye pe evidence ye kire say wo yere wo ne da o say ene da ma yere da ba be kire onya ye gbemifo kwasia you have to learn something untumi mfa wo ne wo yere die e ma me kire legally wa ware wo yere wo tumi wo no so no kura untumi mfa time wode wo kwate poni ewura ni tunu mo bohonum no wuntumi mfa mekire Dormaahene adi obi dia yemfa evidence mra kwasia wa hu anse mo nyansa no esa yankwa ni mo kakra ma me fo anu sini yankwa Aisha modi ho ye kotie we die eye time enkomo ni pieye Miss Bernie Tracy Buache edi mahama ho nkomo na papa mbache sa audio so no de beba election time na angasa no ya mankofo ani ada ho motom mahama fake kidaw o de bedani atwedie bi ko ne mofra so wanche si ma obedia che Dormaahene atwe obewia twa amamo ankasa no odisika ne mo sa say $7 million den and the koka Tracy Buachensa efri hefa efri we ho bede abai we abu nipa we beka say ye ma me no mo ti dwoma o mo ye masom wo mo tena bidie so kokko to bidie won mo tena ko hwe ye ma me no bode no wafro bode ka na otesoro edane kakra bi pe obeti ato wo adwumadin we nyina chi we beka kire ma me no say o mo mpebre and me ye we nyina mana kosi say yetumi nya third party pa wo Ghana ye be prosecute mo nyina na ye be kwa akohwe ne enti a Tracy Buache from Dormaahene time otumi benya sika ye koye san hwemu na ebo mo a wo Tracy Buache be ko bankrupt sa papa we be ko bankrupt me say mo ye lucky for anu sini an kwa Aisha modi ho papa no wo ka bibia fan kire papa no uwie ya na wo de meti kumase ha say me ye election wie ya no ya settle me na me ye koshini na man fa me sika